Svi smo mi kao mali željeli da imamo neku moć. Možda je neko htio da bude fleksibilan kao Spider-Man. Ili možda ja kao Hulk. Ali danas ćete se upoznati sa 5 ljudi koji imaju stvarnu super moć. Scott Flansburg, ljudski kalkulator. Scott Flansburg je razvio nevjerovatnu moć računanja koja je bila brža od računanja uz pomoć kalkulatora. Postao je poznati kao čovjek kalkulator. Mogao je da sabira i oduzima velike brojeve, množi, dijeli, pa čak i da računa kvadratni, kubni korijen brže od ljudi koji su pored sebe imali kalkulator. U mnogobrojnim televizijskim emisijama i konferencijama izjavljivao je da bi mogao da bude dosta brži kada bi jednostavno moglo brže da se izgovara rezultat. Wim Hof, ledeni čovjek. Hodanje po snijegu možda ne zvuči kao neko ko ima super sposobnosti. Međutim, kada saznate činjenicu da je Wim Hof mogao da hoda bos, gotovo go, sa samo jednim boksercama čitavih 5 sati i 25 minuta na Antarktiku, gdje su zabilježene temperature do -60 i do -40 stepeni Celzijusa, shvatit ćete njegovu snagu i nevjerovatnu sposobnost izdržavanja ekstremno niskih temperatura. Wim je izjavio da može da se vodi po ekstremno hladnim temperaturama i da šeta dugo po hladnoći, zahvaljujući svojoj sposobnosti da isključi svoj termostat iz glave. Isao Mashi, super samuraj. Često se govorilo da on ima takvu moć kao da ima oči na rukama, zahvaljujući izvanrednoj koordinaciji i brzini. Bio je u sposobnosti da presječe bilo šta što se kreće ka njemu na 2 dijela perfektno na pola, pri nevjerovatnim brzinama. Kao što je teniska loptica koja se kretala brže od 700 km/h. Usavršio je svoje super sposobnosti do te mjere da je kasnije bio sposoban da presječe 2 kuglice ispaljene iz pištolja jedna za drugom. Isao je objasnio da on zapravo ne koristi svoje oči, već doživljava trajektoriju objekta svojim umom. Masoyama ubija bikove jednim udarcem, a drugim skida rogove. Choi Yang-ezi, nadam se da sam pravilno izgovorio, rođen je u Koreji 1920. godine. Kasnije se preselio u Japan gdje postaje omiljeni karate master kada postaje poznatiji kao Masoyama. Bio je poznat po svojim bitkama sa bikovima sa svojim snažnim rukama. Dokumentovao je čak 52 borbe. Mogao je da ubija bikove jednim udarcem, a nakon toga ostatke rogova isjecka karate udarcima. Nakon što je postigao nevjerovatnu slavu u Japanu, mnogi su ga nazivali borcem do smrti. Michel Lotito, čovjek koji jede sve, čak i cijele avione. Michel Lotito ima tu moć da može da pojede od stvari bilo šta, uključujući metal, staklo, pa čak i toksične materije. On je sjekao i konzumirao neke nevjerovatne stvari tokom svog života, kao što su bicikli, kartice za shopping, televizore, pa čak i avion. Na raznim pregledima ustanovljeno je da je njegova želučana kiselina duplo jača od normalne. Ustanovljeno je da je tokom svog života pojeo 9 tona metala. Inače, preminuo je prirodnom smrću. Ako vam se svidio ovaj video, bacite like, jer ako ovaj video pređe 100+ lajkova, radimo drugi dio ovog serijala. A do tada, budite mi dobri.